Studju ippubblikat minn żewġ ekonomisti tal-Bank Ċentrali ta' Malta, Glenn Abela u Ian De Battista, jikkonferma l-impatt ferm pożittiv li tikollha il-miżura tat-tax cut li ġiet introdotta mill-Gvern tal-Prim Ministru Robert Abela fil-budget għal din is-sena. Mill-istess studju joħroġ kif taxpayer medju f'pajjiżna jiffranka €595 fis-sena bil-bidliet imħabbrin fil-faxex tat-taxxa. Jirriżulta wkoll li l-familji affettwati se jispiċċaw jiffrankaw medja ta' €988 bl-istess miżura. Bekk ifisser li kull familja se jkollha 2% aktar dħul x'tonfoq. L-ekonomista tal-Bank Ċentrali nnutaw kif din it-tax cut kienet l-ewwel waħda f'diversi snin fejn ibbenefikaw il-maġġoranza l-ħaddiema b'kuntrast għal miżuri li saru fil-passat u li kienu iffukati partikolarment fuq dawk li qelgħu l-aktar. B'kuntrast, skont l-istudju tal-Bank Ċentrali il-mod kif saru il-bidliet fit-tax brackets, issa l-aktar li gawdew kienu dawk fuq id-dħul medju, imma kien hemm anke ħafna persuni fuq dħul baxx li benefikaw u allura s-sistema tat-taxxa f'pajjiżna saret aktar progressiva u aktar effettiva biex jonqos ir-riskju ta' faqar. Sa dan it-tant filwaqt li fil-budget kien tħabbar li din il-miżura tax cut se titfa' mal-€140 miljun fil-bwiet tal-ħaddiema Maltin u Għawċin, l-ekonomist tal-Bank Ċentrali stqarrew li l-impatt ta' din il-miżura se jkun ta' €168 miljun. Fl-aħħar manifest elettorali tiegħu, il-Partit Laburista kien wieħed li bil-miżura kien se jħalli €66 miljun fil-bwiet tal-familji u self-employed kollha. Iżda minflok u ċar li bil-miżura li introduċa se jħalli aktar minn €100 miljun oħra fil-bwiet tan-nies fuq kemm kien wieħed. Dan anke għax iż-żieda fl-attività ekonomika kienet aktar ukoll milli kien imbassar dakinhar tal-elezzjoni ġenerali 3 snin ilu. L-istudju tal-Bank Ċentrali jargumenta wkoll li t-tax cut se jkollha impatt pożittiv fuq l-andament in ġenerali tal-ekonomija, tant li sal-2028 din miżura se tkun kabbret il-prodott domestiku gross b'0.4% għas se twassal biex dawk affettwati jaħdmu aktar. Fl-istess ħin ukoll se jikkonsmaw aktar la darba se jifdilhom aktar dħul f'idejhom wara t-taxxa. Bekk skont dan l-istudju, it-tax cut mhux biss tejbed is-sistema tat-taxxa u għamlitha iżjed ġusta mal-klassi medja u dawk bl-inqas dħul, imma wkoll se ssaħħaħ il-potenzjal ekonomiku lokali b'aktar offerti ta' xogħol.